Hei All India Radio Aizawl ani. Chanchinthar achiar tu sivel ruata. Mizoram Election Department chuan tundin muna Tripura in beng belto. Mizoram Electoral Roll mingla chuang si bru vote nei te ming sangthum zakwa somriat pakwa apai to. COVID-19 Omicron in siam danglam BF7 shikairin lel Mizorama anla omlo. President, Vice President le Prime Minister ten West Bengal Governor Louis Kasrina Tripathi thi ansun thu ansoi. Union Minister Anurag Thakur chuan rampona India thalai cheng te chu India rama sumron peipung turin asom. Mizoram Election Department chuan tundin muna Tripura in beng belto. Mizoram Electoral Roll mingla chuang si bru von nei ming sangthum zakwa somriat pakwa apai to. Joint Chief Electoral Officer Pu David Lian Sanglu rapachuaw nena changa thudon danin Tripura State Election Commissioner changin ERO net kaltangin bru vote nei mi sangthum zaruk somte ming lo paitura hriatir na don ani toa chungzinga bru vote nei ming sangthum zanga somkwa pakwa chu pai ani toa hemi baka hian Tripura State Election Commission in an State Electoral Roll an lo thun to mi sathum somkwa te ming chu pai ani to bokani Mami district hian hachek mami le dampa assembly bial chunga bru vote nei ming chuang hi pai turin Tripura lam hian mi sangthum somkwa poko ming anron thona anzinga ming sangthum somriat pariat chu pai to ania harsana engamo awma wangin mi som pakhat ming la pai fello ani heti chung hian Tripura in beng belto bru zinga Mizorama vote nei an ming la pai lo hi mi sangsari zaruk somnga pakhat an la oma hei hi achan ber chu ERO net manga paitur ming anron thon muan wangle state panin electoral roll special summary revision an kalpui laya ming thun le pai anchol san lei lo wangni in joint CEO chuan asoyani Tripura in beng belto ten Mizorama vote an la nei ve na tho kolosib le lunglei district election department na thok te chuan an ming pai turangen na an dona piang an pai kim vek to a Kolosib district hian tuirial serluile Kolosib assembly biala bru vote nei an laoma lunglei district po lunglei south thorang le west tuipui assembly biala te an laom bok ani Central UMA in Bangladesh zo faral tlan lo lu tumte thawang hauna atan naktuk chuna Aizawl ras bavan kota mipui thut khom a huai hotur chu district dang point an thlop don Lunglei sub headquarters OMA chuan naktuk chundar som pani khian DC office kota sit-in demonstration an huai hodona ral tlan te lo dang thin tu BSF te hi lunglei zotlanga camp nei ni in 199 battalion BSF ania champhai sub headquarters OMA point central OMA thilti tum thopna atan hian naktuk chundar som pania carrot field ta lungoi lo nalan tir antuma zongna thak Mizoram ral tlana ron lu tumte BSF in anlo dang thin le pastor thina hial a hring chu an dem thu antar langa Khozol OMS sub headquarters point Khozol veng thar chip chuan bazara lung oilo na lan tir na atan mipui thut khom hi an huai hot don bok ani China le khovel ram then khata leng mek le ram chung mun then khata po an mu to COVID-19 Omicron in siam danglam BF7 shikairin lel Mizorama an la omlo Integrated Disease Surveillance Program IDSP how to ten hena changa thudon danin thona lo hoemo state pona changa kongdanga lo lut MOC nga BF7 shikairin lel an la omlova in ring lel ta chu sample endik na huna in endik turin thuron pe kan nia heti la hian Mizorama shikai mu chua nun ber serchip district mi December ni som pania mu chua ba kha shikai mu chua omle to lova December ni som paru ka changa boin thleng hian Mizorama COVID-19 shikai active case an omto lo ani Kumthar pathian ni voin ni na voin khan ko thran tamjok chuan Sunday school mingle Paul siam remnia an mang pathiani masaber kha kumthar ani awangin Presbyterian ko thran chuan voin chomhalama kumsang ni somni pathum chunga ta na Sunday school mingzia lu niatan an manga no panglama Paul son ni le mingzia thar ani ba ka kai kim lom man sem ani tlang pui bok chonhulama chuan bial tu pastor le pro pastor son chua biala te chuan manipuala thana hun man ani ba kha sinot noya hun pumarong bol tu te tha anni boka chandamna sipai pol chuan chung ko pathian ni family Sunday an manga heni pol hian in khom buat sai ania chonhulama puitling Sunday schoola mingzia lu ani ngal bok ani
UPC North East ta chuan Voin Khan Sunday School mingziakin Paul an siam rem ngal boka BCM Koran Point Sunday School Paul siam rem naniatan mangin Paul then sang ming an ziaka choma in khoma kuminata na in hlan tharna hun mangin Koran then khata chuan fellowship sang KNP BKHP thalai le BPM 10 la an rem hloma BCM Koran hian missionary day lo thleng tur hi ruaine na man an tumbok ani Mizoram hun sang kum thar sang ni som ni pathuma pathiani masaber dot tu chu ko sang te chuan ursun takin an manga ko sang te hian choma pathian biakin khom bua sain kum tuana pathian kai hruaina an chan theinan in hlan tharna hun an mangtlang puya kum tharanun tharnen pathian tana in pek thar atul zia thu cha te ngai thak ani hlom ani lunglei scholarship sership ma mit sia hale longtlai district te po Voin Khan pathian biakin khom an manga Paul siam remle ming in zia lu nania tante an mangti heng district atanga kan correspondent te chuan an soi ani din thar veng thang branch KTP ten nimin khan Sinod Hospital blood bank tan thisen unit somthum pasari an peya mipa somni pasari le meichhe som pathumin an pe ni champhai Bethel branch OMA point and branch kum somlina Ruby Jubilee lomnakal meka nimin khan Jubilee pualin an branch OMA ina blood donation camp an huai hota mi pasomnga panhile meiche pathum ten thisen an peya Bethel branch OMA hian kumtin district hospital blood bank ada turin thisen an pethina kumkalta sang hi somni panhi khan champhai khopui chunga OMA branch minga blood donation camp huai hot thei om chun anni Mizoram police le Assam Rifles Trangrualin nimin khan longtlai districta vasai kaya opium keji thuman mana anei tua pu mi pakhat an manbok opium an man hi cheng nuai khatle singriat huwa chut ani thu Assam Rifles su chuwa chuan atar langa opium le akol tu nia pu hi vasai kai police station a an hlanani heti la hian Assam Rifles le police Trangrual hian sia ha districta Myanmar ramri hula puak thei thil le abe bom thanem tham tak an manboka an man zinga hian tual cher puak thei le akai noi engamaza tatela chuizui turin nimin ve khan Phura police station a an thilman te hi an hlan ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani BJP hruai tu hlun le West Bengal Governor Louis Katrina Tripathi chu Tukin Khan athi kumsomriat pariata upa ani Tripathi hi Uttar Pradesh a ama chena Prayagraj a athia Vointlai Khan vui ani President Draupadi Murmu chuan Uttar Pradesh hruai tu hlun le West Bengal Governor Louis Katrina Tripathi chu asun thua soya ama a zirtura tamzia thu soin president chuan anna thote awangin Tripathi chu hriat reng ani toang ati Vice President Jagdeep Dhankhar point Tripathi thina chu ator thua soya ale khathiam na le athei na le wantlang ta na ain man na chuan hriat reng a hlo to don ani ati Prime Minister Narendra Modi point West Bengal Governor Louis Tripathi boral chu poi ati thua soya anna tho dana wanga Mizo kai ani thua soya achung te po ator pui thu asoi bok ani Voin Khan Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu chuan a cabinet atiliana Governor Rajendra Vishwanath Arlekar chuan minister tharta chu Simla in khom buat saya alalutani cabinet minister pasari le chief parliamentary secretary Paruk Laklu anni Laklu tharjinga minister pathum chu Simla district mi anniya adang pali chu Kangra Solan Simau le Kinor district mi te anni Sarkar lai puya information broadcasting sport and youth affairs changtu minister Anurag Thakur chuan rampona India thalai cheng tu chu India rama sumron pei pungtu le thil thar ron polu turin asom Voin Khan in doranga Pravasi Bharatiya Divas Youth Conference ni masabera Anurag Thakur chuan he thui soin India rama van lam chan chin zirnale rinei lova thok thei siam lama bung thar kai tur om tho soya Pravasi Bharatiya Divas Youth Conference hi Voin Khan chan nima se naktu khian Prime Minister Narendra Modi chuan dan pa nga in ahong zui don ani India rama COVID-19 ridana dos vai bel sejan hi somni le nuai som pathum pek ani toa ridana hi darkar somni palikal ta chung khan dos singa sangre jakwa somthum pariat pek ania tunaram chunga rikai enkol mek chu sangni jali somni pathum anni COVID-19 rilen tira tanga rikai enkol dam chu za somko pariat point pariat anni toa
Dharkar somni political ta chung khan zanhi somli pasari enkol dam annia shikai tharza somruk pathum mu chua ani bok Chanchinthar puan ti tok main Chanchintlang pui Mizoram Election Department chuan tundin huna Tripura in beng belto Mizoram electoral roll a mingla chuang si bru vote nei te ming sangthum zakwa somriat pakwa apai to COVID-19 Omicron in siam danglam BS7 rikairin lel Mizorama anla omlo President Vice President le Prime Minister ten West Bengal Governor Lui Kasrina Tripathi thi ansun thu ansoi Union Minister Anurag Thakur chuan Rampona India thalai cheng te chu India rama sumron peipung turin asom chu ti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani